Aduh, alhamdulillah barusan ditanyakan pertama sampai ngagoler. Aduh, mati motor. Aduh, tapi alhamdulillah pertolongan halo Aji pisan saya sampai ngagoler. Kalau di video masih yang kedua gigi dua nggak bisa ngoper ke gigi satu, yang ngeyeng lagi. Tapi alhamdulillah nggak ada luka gitu, cuma variasi aja. Makasih ya, ajib lah barokah Mustafa. Well. Katanya lagi nunggu kopi, bos. Bos, kopinya berapa? 5 Ya, sama yang tutup tokonya nggak akan diladangan. Ini yang buka ya diladangan tapi belum datang. Aduh, Haji datang nunu acelok-acelokan.
sok disebat-sebat dina doa ku junjungan Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balikna ramadana. Moga-moga we urang teh dipanjangkeun yuswa. Orang kautana kulos dan selawat nariah sawihan, selawat syifa sawihan, lajeng orang unjukkan salam ka junjungan tiluihan, mudah-mudahan kintunan salam orang tidieu di Garut dan Cisurupan dugi ka mangkanana ka Madinah insyaallah dilengkeun wala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman. Hadina wa ala niyatil khulus wa ala niyatil qabul wa tawfiq jalal khair ramadan ishar wa jazaa ma'ana bi sharif habibi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratina Mustafa sayyidina Muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli bait ajma'in syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Salamun alaihi ya Rabbi ولما تم للعلي صلى الله عليه وسلم على رأس 9 أشهر قمرية صلى الله
kami Hasan Ubed pantosnya aya kekirangan aya kapatanana mudah-mudahan sing ageng hapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.